Andrijana, dobrodošla na svoj PTC prodajni makeover i to prvi korak, a to je analiza tvog prodajnog nastupa i analiza malo šire priče oko tvoje prodaje. Reci ti meni, pitaću isto što sam pitao i Dijanu, jesi uspjela šta spavat sinoć? Ma jesam, ali cijeli dan mi je ovo u mislima. Tako da ono, kako će to ispast, šta ćemo mi tu radit, hoću li ja to znati i tako. Prepusti se u moje stručne ruke, daću sve od sebe da ti bude jednako ugodan i koristan proces kao i Dijani, a što se tiče tog feelinga, imam ga i ja, evo, prošli petak sam nastupao kao neki govornik na TEDxu i Jedva ono, čekam, jedva da, čekam. ali mogu ti reći, ja kao čovjek koji kao često stoji pred ljudima i tako nešto priča, meni ti je srce kucalo, ja sam mislio da će mi eksplodirati. Kameni sad. I da, to je baš onako feeling, a koji u biti, kaže Rade Radolović koji je bio isto govornik, trebaju biti prijatelj ako je shvatimo na pravi način. Vrijeme da malo skinem te treme sa tebe i sa tvojih leđa, pa ću ti objasniti šta ćemo mi to danas raditi. Dakle, kao i što je tvoja partnerica prošla, proći ćeš sad i ti sljedeće. Prvo ću te malo uputiti u to kako ćemo raditi ovaj proces, onda ćemo se pozabaviti u biti analizom triju stvari za koje ja smatram nekako iz iskustva da su važne za uspješnu prodaju, barem su to tri elementa koje su pod našom kontrolom, a da nam budu od koristi. Pozabavit ćemo se prvo prodajnim nastupom, dakle prodavat ćeš mi. Koliko sam shvatio, imam sreću da mi možeš prodavati jer sam ti potencijalni klijent, stvarni potencijalni klijent. Nakon toga ćemo se malo više baviti sa tvojom prodajnom strategijom, sa tvojom prodajnom ponudom. Postavit ću ti par pitanja čisto da shvatim kako to trenutno izgleda. Daću ti kratak feedback vezano za prodajni razgovor. Ovaj razgovor snimamo kako bi ga vidjeli ti i ja i čitava naša svekolika javnost. A ti ćeš imati priliku pogledati sebe i ja također i onda ću napraviti analizu sekundu po sekundu tvojeg prodajnog nastupa. I to je to, više manje. Izvješće ćeš dobiti tijekom tjedan dana ili kroz tjedan dana, a mi se već sljedeći ponedjeljak vidimo gdje ćemo zajedno gledati taj video i ja ću ti dati vrlo detaljnu analizu. I tražit ćemo danas, i to je možda najvažnija informacija sad, danas u tvom nastupu, prije svega bit ću ti zahvalan na tom pokušaju da budeš što prirodnija, koliko je moguće u ovim čudnim uvjetima. I ja znam da ću ti zaista biti dobar sparing partner, ni pretežak, ni predlagan, nego onako kakav zaista jesam, s obzirom da ćemo voditi stvarni razgovor. A tražit ću kroz ovo sve, i u nastupu, i u strategiji, i u ponudi, tri stvari. Što je dobro, pa da radiš još i više, što ne radiš, a mogla bi da ti bude lakše, i što radiš, a trebalo bi prestati jer si otežavaš život. Evo, to je, nekako tražimo odgovore na ta tri pitanja. Sva ta tri pitanja su jako bitna. Istina. I znaš šta, barem po mom iskustvu, u velikoj mjeri pod našom kontrolom. Prodaja je posao ili profesija ili vrsta aktivnosti u kojima mnoge stvari nisu pod našom kontrolom. Dakle, od raspoloženja sugovornika, nenadanih okolnosti, iznenađenja, promjena na tržištu, mnoge stvari nisu pod našom kontrolom, ali to kakva je tvoja ponuda, kakva je tvoja strategija i kakav je prodajni nastup, to jest pod tvojom i mojom i svačijom kontrolom, tako da ćemo se tu onda pozabaviti i ući dublje u čitavu materiju. Prije nego što krenemo, draga Andrijana, imaš li kakvo pitanje za mene? Nemoj da bude preteško. Neće, bit će svrsishodno. Ajmo to nazvati svrsishodnim. Biće svrsishodno. Ok, dakle, što ćemo sad napraviti? Ja svaki put kad analiziram nečiji prodajni nastup, ja odem i u korak unazad i želim saznat više o tome kako se ljudi pripremaju za sastanke. Pa ćeš sad dobiti sljedeći zadatak. U sljedećih 10 minuta, zatamnit ćemo kameru i ovdje imaš svoj mir i mikrofon isključiti, daću ti 10 minuta vremena da se pripremiš za razgovor sa mnom, kako to inače radiš. Sad, mnogi ljudi se pripremaju na način da će reći, ok, to ću ja u glavi pa kad dođem, neko se vrlo detaljno pismeno pripremi, netko ima neki mentalni proces koji ipak uključuje neke strukture, bravo, vidiš,
ti se pismeno pripremaš, što je već jako dobar znak, jer sad ćeš to ponoviti. Dakle, potencijalni klijent je Samo Oštro, to je moja ova druga tvrtka. Znaš da se ona bavi, da je to trgovina i servis za motorne kosilice, pile i trimere. Ljudi, ako trebate tu navratite. I kao takvi imamo različite potrebe, uključujući možda i potrebe za onim što Assist radi. Za slušatelje možda samo u jednoj rečenici objasniti, Andrijana, što je Assist, čisto da znaju što ih čeka dok ovo slušaju i nas gledaju. Assist je aplikacija, odnosno ERP koji nudi rješenje i olakšava ljudima poslovanje u dijelu administracije, ali dijela rokova koji ističu raznih servisa, na primjer ugovora, znači šalje podsjetnike, a olakšava i pisanje ponuda, radnih naloga, odnosno cijelo to jedno, ajmo reći, poslovanje, ali iz sfere servisa i održavanja. Odlično. Eto, tako da sad znate, dragi gledatelji i gledateljice, što će biti predmet razgovora između mene i Andrijane. Dakle, moj savjet je sad, Andrijana, iskoristi ovih 10 minuta da se malo upoznaš sa Samo Oštro, što bi mogli biti teme razgovora i tako dalje. Kako uopće planiraš voditi razgovor? I nakon što istekne tih 10 minuta, onda ćemo krenuti u sam razgovor. Dobro. Sve jasno? Je. Odlično. Dobro, ja sad gasim svoju kameru, svoj mikrofon, ti slobodno gasi svoj mikrofon i kameru, imaš 10 minuta, vidimo se cirka ovdje u 4:00, ili ako si ranije gotovo, samo vikni, eto mene nazad. Može. Uživaj u postupku. Adriana, prošlo je 10 minuta. Je li bilo dovoljno? Nisam siguran. Malo. Da. Baš zbog toga, sam to radio. Volim dati malo manje vremena da čisto vidim šta će prvo izaći van u toj pripremi i na šta će se ljudi fokusirati. Tako da, Andrijana, ja ne znam da li si to napravila na kompjuteru ili na papiru, a ako si napravila na papiru, pošalji mi fotku pa ću opet to analizirati, a ako je u kompjuteru, napiši mi na mail, samo proslijedi. Može? Dobro, napisat ću ti na mail. Kad? Može, odlično. Super, imamo tjedan dana, ja ću to analizirati kao i sve ostalo. Sad je međutim došao trenutak da mi pokušaš prodati ili zainteresirati me barem za Assist. Pa evo izvoli, ja znam otprilike što je Assist, jer ne čujem prvi put o tome i znam da je nešto s čime se ti baviš i vidim u konačnici da o tome pišeš na LinkedInu. Tako da izvoli. Bićo, ja znam da ti imaš firmu koja se zove Samo Oštro. Imam. I da prodajete i servisirate razne spojeve, kosilice, pile, svašta nešto. Za vrtal, za šumu. Reci ti meni, je li nekad osjećaš pritisak administracije koju ta firma nosi sa sobom? Iskreno, ne. Ne. Bravo! Pa vidi, iza toga se sad krije jedna onako čudnjikava ili pomalo čudna priča. U tu čitavu branšu, taj biznis, ja sam uletio ili odlučio se ući prije 7-8 godina u želji da razvijem još neki biznis koji ne ovisi isključivo samo o meni. Da ne držim ono što se kaže u narodu, sva jaja u istoj košari. A s obzirom da ja o tom biznisu, o Nomad, a boga mi ni sad operativno, tehnički ne znam baš puno i bavio sam se nekim drugim stvarima kad je u pitanju ta firma, ja ti se baš u to, poznajem, kužim materiju, ali ne bavim se operativno sa papirologijom ili sa bilo kakvim operativnim zadacima. Ali zadovoljan si kako ti firma funkcionira? A vidi, svaka firma uvijek može bolje, da se razumijemo, pa i ova. Pogotovo zato što je nastala u tako čudnim okolnostima, znaš. A reci mi, jel vi imate nekakve sastanke tjedne, mjesečne, dnevne? Koliko si ti involviran u tu firmu? Pa sad ne znam da li je ovo reklama za mene ili antireklama,
ja ti se tamo pojavim dnevno 15 minuta, pola sata. Pa bićo, mi bi svi tili A takvu čekaj, nije to uvijek idealno, međutim, znaš, ja sam okrenuo pilu naopako. Ja nemam tamo šta raditi operativno, jer se u to ne razumijem. Moje odluke su uglavnom strateškog karaktera, donošenja nekih važnih odluka oko nabavke opreme, ili evo sad sam s Dijanom pričao oko toga da li ćemo nešto nabaviti, uzeti neki kredit za neki opremu, nešto. Znaš, ali operativno mene samo zanima na kraju dana koliko je bilo prometa, koliko je došlo strojeva na servis, koliko je strojeva išlo u prodaju i tako. To su ti stvari koje mene zanimaju. A ovo sve drugo ti je meni više manje nešto sam ja prepustio ljudima koji tamo rade. I jesu li to Karlo i Dejan? Dejan i moja supruga, koja tamo radi kao osoba na blagajni, vodi u papire, vodi sve ono što je vezano za primke, unos robe, kalkulacije, ponude, razgovor sa kupcima putem maila, web shop i tako dalje. Da. Pa je li tvoja supruga... A čekaj, na stranici vam piše Karlo i Dejan. Je, Karlo je bio do prije 1.5 dana, evo vidiš, našla si manko, nismo još to makli. Karlo je negdje u pozadini, on je sad još uvijek moralna podrška. Navrati svako toliko da popije kavu. Aj, lipo, drago mi da ste u dobrim odnosima. Trudim se. Nekako iz ovog razgovora sad mi se čini da bi zapravo tvoja žena Dijana bila idealan kandidat za ovaj Gordana, razgovor. doduše, Gordana, ali... Gordana, ali si reka Dijana? Nazovimo i Dijana za ovaj razgovor, nadam se da žena neće gledati, ovo može se zvati Dijana, ali Gordana. Da, vidi, činjenica, mislim, ja ti mogu odgovoriti na ona pitanja koja ja znam odgovoriti, ako ne, dapače, ja ću vas spojiti, ako dođemo do toga. A svidio mi se ovaj dio šta si reka da je Gordana Dijana, ili kako se već zove, ona koja zapravo radi tu cijelu administraciju i između ostalog spomenu si ponude. Aha. Imate li vi nekakav obrazac koji vi koristite za te ponude ili na koji način to funkcionira? Pa trenutno ih izvlačimo iz našeg softvera koji koristimo, blagajničkog softvera koji omogućuje da upravljamo i zalihama i izradom računa, ponuda, naplatom i tako dalje. A znači vi ste tu kao taj dio ponuda ste kao riješili? Znaš šta, mi smo ti sad u nekom postupku promjene softvera, to traje već malo predugo, ali pokušavamo se maknuti sa starog softvera jer nismo u stanju taj softver povezati sa web shopom. Taj stari softver, to ćeš ti možda znati ili neko drugi ko ovo gleda, API je problem, nema API-a, ne možeš povezati, nema aktualnog stanja i ažuriranja zaliha na web shopu u odnosu na zalihe u skladištu i onda već neko vrijeme duramo tako, ali ja se nadam da ćemo do 7. mjeseca kad prođe sezona sad prijeći na novi softver i onda će to izgledati sasvim drugačije. Jeste li vi u potrazi za tim softverom ili ste već našli nekoga ko vam paše? Pa našli smo softver, da me ubiješ sad, ne mogu sjetiti kako se zove. Ali napravila je Goga testnu probu, dobila je upute, samo sad ova fiskalizacija, vamo tamo odlučili smo još stati pa ćemo nakon sezone od 1.7. negdje, ja se nadam, krenuti u implementaciju. I ja se nadam da će vam to biti, da ćete biti zadovoljni s tim. A da li taj softver pokriva radne naloge? Da, mislim i ovaj stari i ovaj novi. Znači u svakom trenutku znate kad serviser je nešto zaprimio, kad je počeo zapravo s radom, koliko mu je to za nešto trajalo? Taj dio ne. Mislim, mi imamo radne naloge koje radimo kad je gotovo i on izdamo radni nalog, ali nemamo nekakav proces koji prati kroz faze od dolaska stroja do izlaska stroja. Pa to je jasno. To je jasno. To nemamo. To je serviser dođe, tik, ja došao, što je vidio, što je našao. Aha. I tu
opciju ima e-assist i stvarno je što se tiče tih servisera baš je za njih ono top. Tako da u svakom trenutku se zna šta je s nekim, ajmo reći, strojem, u kojoj je on sa fazi i koliko mu treba da se, ne znam, isporuči nazad klijentu. Dobro, to zvuči zanimljivo, moram priznati. Drago mi je. Da. Sviđa mi se način na koji vidim da razmišljaš. Da, mislim, stvar je u tome, ovo ti je jedna sezonalna branša. Dobro. Ko u njoj radi ili s njom radi, zna o čemu pričam. Izrazito puno posla 4., 5., 3., 4., 5., 6. mjesec, tamo negdje 9., 10. I to je onda ludnica. Onda strojeva imaš, ne možeš ući u servis od strojeva. I bilo bi dobro bolje upravljati tim, nije loše sad, bilo bi dobro još bolje upravljati s tim. Samo čega se ja bojim? Ja se bojim bojim se dodatne papirologije i nečega što se sad mora raditi u tom trenutku kad je sezona ovako full u naletu. U kom smislu dodatne papirologije? Kao misliš da bi... operativnih zadataka, sad on mora kliknuti svaki put kad je nešto napravio, jer sa strojevima se nikad ne zna ima li dijelova, hoće li biti dijelova, kad će doći dijelovi, pa sad ti moraš nekad nazvat mušteriju i reći još nismo u stanju, još nam nije došao, kasni tamo, i sad ako bi to sve trebalo negdje upisivati, mislim, poludim. Ali to upisivanje je opet nešto što se može napraviti da bude samo klikanje. Tipa, nazvao klijenta. Nema potrebe za nekim velikim upisivanjem. Da. A olakšava. A s druge strane, nije uvjet da se svaki taj postupak kao klika. Da. Šta te sad dobro muči? Razmišljam, kao mi uzmemo taj novi softver, teoretski bi mi e-assist trebali imati paralelno. Tako je. E-assist je odvojen. E-assist nije za dućan. On je za servisera. Da. A ima li kad potrebe da se oni, mislim, povezuju međusobno na neki način? Ako bi vi, ne znam, tražili, to bi morali vidjeti zapravo s programerima. Ne bi govorila na pamet, nisam programer i ne želim ulaziti u taj njihov Ajmo dio. ovako, oprosti što prekidam. Zanima me jedna stvar. Dođe nama neka motorka na servis. Mi imamo radni nalog koji u fizičkom obliku, mi ga zaprimimo, na njemu vodimo postupak. Znači što je napravljeno, koji je kvar, koji su dijelovi naručeni, koliko je sati potrošeno, dodatne neke stvari kao što je potrošni materijal i tako dalje i tako dalje. Dakle, u slučaju imamo e-assist, mi imamo paralelni softver koji koristimo kada zaprimimo stroj i tu pratimo njegov boravak u servisu do njegovog izlaska. Oprosti, mi smo se dobro razumjeli. Zašto drugi softver? E-assist to radi? Pa to je to, govorimo o e-assistu. Ti misliš e-assist je drugi. E-assist je dakle, drugi. imamo mi glavni softver koji nam služi za blagajničko, za skladišno, za sve poslovanje, veleprodaja, maloprodaja, to jest izdavanje R1 računa i tako dalje. To je sve fiskalizirano i povezano. Ovo nam služi isključivo za upravljanje radnim i operativnim procesima u servisu. Ali, mogu još nešto reći. Da. E-assist ima i kadrovsku evidenciju rada i evidenciju, kao ja bih rekla, da sve što se nalazi kod vas u e-assistu ima, ajmo reći, neki svoj folder, znači u svakom trenutku znaš di ti je koja kosilica, koje su njezine karakteristike, gdje je ona bila, kad se vraća. Kao nekakav registrator, ajmo reći. Da, to je možda više za ljude koji imaju ergelu strojeva, za neku firmu koja koristi strojeve kao krajnji korisnik, neko komunalno poduzeće i tako dalje. Nama to ne treba jer mi nemamo strojeve niti koje dajemo u najam. A vi ne dajete u najam? Pa, znaš šta, imamo nešto par, ali to se baš možda i mojom odgovornošću nikad nije
utjelovilo u praksi. Mhm. Pa trenutno to nemamo. Znaš, Mhm. nemamo potrebu za praćenjem gdje nam je koji stroj. Ovaj Da. dio da gledamo život tog stroja kod nas od trenutka dolaska do odlaska, to bi i imalo nekog smisla. Ovaj dio ne. Dobro. A reci mi, koje prednosti ima ovaj novi softver koji ćete sad uzeti u odnosu na onaj koji vam je bio prethodni? Pa to bi ti sad moja žena sigurno bolje odgovorila. Mislim, svaki softver, prošli smo ih nekoliko, ima svojih prednosti i mana. Ovaj softver, najvažnija stvar je da ima taj API s kojim možemo povezati softver sa web shopom. To, prije svega to radimo. Znam da je rekla žena da je u nekim stvarima jednostavniji, manje klikova ili je pregledniji, Mhm. moderniji. Mhm. Dakle, definitivno ima svojih prednosti. Radi se o cloud aplikaciji, znači cloud softveru. Mhm. Tako da je dostupan od svuda. Dijelom je, ja mislim da je to softver koji radi i knjigovođa. Mi imamo vanjski A, knjigovođu. Pa onda je lakše se i povezati i tako dalje. Tako da ima svojih prednosti. Sad nisam siguran, a pretpostavljam da nemaju razrađeno baš za software, pardon, za servis, da. ovo što ima Assist. A koliko imate vi zaposlenih? Sorry, nisam stigla doći do tog Ne, u podatka. redu je. Dakle, ja sam tamo službeno zaposlen kao direktor, supruga i Dejan koji vodi A servis. znači samo je vas troje. Tako je. A Boga mi, nekad mi je puno i to. A liječnički? Je li mora ko A, ići na liječnički? S obzirom da se bavite s tim kosilicama i svašta nešto. Serviser. dobro pitanje. Ja mislim da je bio, kad je bio, ne znam, ali znam da je bila neka tema. A je li Ovaj, imate neki vatrogasni aparat tu? imamo, Jer da. ga vodite redovito na Pa imamo baždari? ih u biti, da, imamo ih, imamo u kombiju jedan, imamo jedan ili dva čak u trgovini i servisu. Baš nam je neki dan bila inspekcija. Jeste položili? Jesmo. Drago mi je! Tako da, ali Koliko auta vidiš, imate? ne, imamo samo taj kombi. Samo taj jedan kombi. Da, da. To su sve neke stvari kojima e-asist vodi računa. Znači sve što vam nešto ističe i što morate s vremena na vrijeme obnoviti, e-asist o tome šalje mail, za 10 dana, ne znam, ističe registracija, Mhm. za 15 dana odnesi vatrogasni aparat, za, ne znam, 30 dana Karlo mora ići, ili Dejan mora ići Mhm. na liječnički. To su neke temeljne specifikacije koje e-asist radi. Dobro, znači omogućava bolje upravljanje procesima u servisu, Mhm. daje podsjetnike čime olakšava upravljanje različitim licencama i Da, isteknućima i da, tako dalje. da, da. Dobro. Pa da, mi nemamo baš toliko puno stvari kojima isteče neki rok ili nešto, kužiš. Ali kad vam krenu na sezona, vi i to uspijete upratiti sve. A vidi, kad je sezona, onda negdje mora curiti, onda bude svega i svačega od ta tri. Nekad ne smijem ja doći tamo uopće se pojaviti. Čuvaš brak, jel? Da, ja samo dođem, pozdravim, mahnem i bok. Vidi, znaš šta je moje sad? Ovo za servis mi definitivno je nekako zagolicalo maštu. Mhm. Naravno, ja, kao što vidiš, imam specifičnu situaciju u kojoj se želim ili moram posavjetovati sa Dejanom i mojom suprugom oko toga. Mhm. Ja bih s njima razgovarao, pa bi ti se povratno javio. Pa meni to zvuči super. Reci ti meni koliko bi tebi trebalo vremena da ti s njima to sve vidiš. Pa vidi, ja dobro, sutra sam u Zagrebu, ali u srijedu ću doći u trgovinu i spomenut ću tu priču oko e-asista i vidjeti kako to eventualno možemo raspraviti s njima, da vidimo ima li smisla, ima li koristi. Je li bi vi možda htjeli e-asist prilagoditi sebi u nekim svojim, ali dobro, možemo o tome A i to je moguće. čujemo. Jer vi, Znači, e-asist je takav kakav je napravljen, aha. ali on je podložan promjenama. To
On se može Da. baš iskreirati da bude baš za vas, ono što vama treba. I u pogledu Na- servisa, i u pogledu radnih naloga, i u pogledu ponuda, ako vam bude trebalo. Pa znaš što ću ti reći? Sigurno ne bi škodila neka demonstracija. Definitivno. I ja se Ja, slažem, ali ja bi isto, kao što bi ti to poveo svoju ženu ili Dejana, a ne mene, to bi za njih bilo, ne mene, ne. ja bi tu isto dovela ovu našu projekt menadžericu koja inače je tata mata u tome i koja baš tome pristupa pješke i baš je puno Da. bolja nego Ne, ja. evo, ajde da ja razgovaram s njima, mi ćemo se vidjeti sljedeći put i tako ti moram dati feedback na ovaj tvoj prodajni razgovor. Pa ću ti onda reći šta su Budi oni rekli. blag. A šta ti misliš da se mi čujemo možda u petak, da ja tebe zovem? A možeš, mislim, nazovi me, ja kažem u srijedu bi se trebao najranije tamo biti, spomenut ću im, pa ćemo vidjeti, znaš. Mislim da ima da drži vodu, samo ću njih pitati. Dobro, može. Ajde onda u petak se čujemo. Može, odlično. Hvala ti na razgovor. Hvala tebi. Jel boljelo? Ajme, očajno! Ne mogu prestati smišljati šta ću ti reći. Ne mogu se opustiti i slušati šta ti govoriš. Užas. Da. To je teško. A, I teško mi je ne upadati u rič. Pa dobro, vidi ovako. Imam, kao i za Dijanu, sad i za tebe imam 2 pitanja. Prvo pitanje glasi kakav sam ti ja bio sugovornik, sparing partner. Je li se dalo sa mnom razgovarati? Malo mi je falilo to što kao ti ništa tu kao nisi u toj firmi, pa kao ne znaš kako se nešto radi, ne znaš jesu li oni baš opterećeni tom administracijom, jesu, nisu i to, ali si mi bio ok, mislila sam da ćeš biti gori. Dobro, pa da ćeš opet... mi odmah govoriti neću i to. Tako da mi je bilo ok. Pa nije bilo razloga, u konačnici, dobro, morao sam negdje, ali stvarno ovdje nije bilo razloga da ja nešto glumim, jer je stvarno bila tema gdje sam ja mogao dati neki bar minimalni doprinos. A istina je, našla si se u specifičnoj situaciji koja ti možda nije tako nepoznata, a to je da razgovaraš praktički sa posrednikom. To se nama često događa. Vidiš. Neko je, kao mi bi tili s direktorom, ali zapravo direktor uopće nije ta osoba koja nama treba, nego neki Marko ili Dejan koji je tu na terenu i koji to puno bolje razumije. Da. Tako da je ovo za mene zapravo top. Da, razgovor je bio specifičan, evo ispostavilo se da će to biti, kako ja zovem, posrednički prodajni razgovor. Ok, dakle, sa mnom se moglo koliko toliko realno razgovarati, ako sam dobro shvatio. Drugo pitanje. Zamisli skalu od 1 do 10. Ta skala ne govori o tvojoj kvaliteti prodajnog nastupa, nego o tome koliko si bila, kakva bi bila inače. 1, Danijele, oprosti, to nisam ja, ne mogu ja se opustiti, pričala sam gluposti. 10 znači, pa približno si me vidio onako kakva sam inače. Ajoj. Neka daj mi neku brojku. Ne znam. Ajmo reći neka bude 5. 5, izvrsno, vidi, sve što je 5 i iznad toga ja sam zahvalan. Ozbiljno! Da, znaš, nije lako biti svoj u ovim situacijama. Jer sam se sitila, bože, ovo kamera snima, pa mi je to bilo malo opterećenje. Da, izbacite van. Moj zadatak kao tvog sugovornika i trenera je bilo da u tebi probudim, kako ja to zovem, ili upalim autopilot, prodajni autopilot. A to su neka refleksna ponašanja temeljena na godinama ili pokušaja ponavljanja i onoga što ti se pokazalo uspješnim u vođenju prodajnih razgovora. I mislim da sam uspio, ja to točno vidim po pogledu. Kad ti više ne razlikuješ i uopće ne razmišljaš da se to snima i vidim da jednostavno zagrizeš za razgovor i onda znam, aha, vidiš, evo sad Andrijana, ona je u svom prodajnom filmu. Ajde, super. Da, vidi ovako, odmah ću te zamoliti kao i Dijanu prije tebe, poslaću ti ovaj video, ti ga pogledaj i pogotovo naš razgovor i pogledaj ovaj video 2 puta, ovaj naš razgovor. Prvi put svi to rade, pa ćeš i ti vjerojatno čuditi se sebi, što si pričala, kakav ti je glas. Sve ajme očaj, Da, ja onda ću te zamoliti da taj dio odradiš, fino, lijepo, zadovoljiš tu ljudsku potrebu, normalnu,
ali onda mi se, molim te, posveti još jednom gledanju videa gdje ćeš isključivo samo gledat mene i slušat mene, Aha, a sebe zanemari. dobro. Jer sad idemo u onom pravcu gdje ti ja dajem kratak feedback, a detaljan ćemo napraviti sljedeći put kad se vidimo, kad ćemo zajedno gledati snimku. Dakle, ponovit ću, ja sam tražio odgovore na 3 pitanja. O čemu si dobra pa da to radiš više? Mnogo puta ljudi nisu svjesni onoga što rade dobro, a onda ih treba neko malo osvijesti. Drugo je što ne radiš, a trebala bi, da si olakšaš život. I treće je što radiš, a da bi možda trebala prestati raditi. I čini mi se da sam našao odgovor ovako na prvu, na sva 3 pitanja. I ta sva 3 pitanja sam ja nekako pomiješao sa onim što ja gledam kod ljudi u ovakvoj analizi, napravio sam i zaista, evo, mislim da sam gledao neki dan samo u PTC-u u zadnjih godinu dana 80 ovakvih analiza. Tako da, i kad brojim to sve, onda uvijek tražim isto, a to je u kojoj mjeri, na koji način koristiš 4 temeljna umijeća, za koja vjerojatno znaš već da postoje, si bila na danima otvorenih vrata, odnos, analitika, argumentiranje i otpor. I gledao sam kako barataš tim umijećima, ovisno od toga s čime se susrećeš u razgovoru sa mnom. Pa krenimo redom. Odnos. Koliko se sad sjećam ovako na prvu, mislim da si mi dala negdje kompliment, da je to super priča, kako sam ja to uspio napraviti, da zavidiš i tako dalje. To je bio jako jedan simpatičan pokušaj da izgradiš odnos temeljem toga što ćeš me učiniti posebnim, jedinstvenim, da kompliment ćeš mi dati. U svakom slučaju naginjem tome da mi se onda i sviđaš kao sugovornik. Mogla si slobodno tu još pustiti da ja pričam o toj mojoj avanturi, kako sam došao do toga. Malo, znaš, postati sugovornik koji će pokazati interes ne samo za temu razgovora, nego i za drugu stranu, za drugog sugovornika. Da. Znaš, ljudi vole, gro ljudi barem voli biti u centru nečije pažnje. A vrlo često se u razgovoru dogode situacije u kojima to možeš iskoristiti, počevši od onog uvodnog čavrljanja pa do nekakvih stvari koje se slučajno pojave u razgovoru, ali nemaju direktno ili indirektno veze sa temom. Malo više prepusti tog prostora na početku. A o tom potom kad budemo gledali video. Međutim, pokušaja za izgradnju odnosa je bilo. Čini mi se da nije bio svjestan pokušaj. Pa i nije. Negdje u razgovoru želiš imati, pazi, da bi ti utjecala na bilo koga, ostvarila neku promjenu u njihovom ponašanju. Ta njihova promjena mora biti dobrovoljna, autentična i trajna. Takvu vrstu promjene stvoriti kod ljudi bez da je odnos temeljen na nekoj sigurnosti, transparentnosti je jako teško. Stoga taj odnos između 2 osobe koji se temelji na sigurnosti, transparentnosti, otvorenosti, opuštenosti, čak ne mora biti uvijek ugodnost ta, jer nisu svi razgovori uvijek ugodni iako su plodonosni. To želiš. Znači želiš imati onako baš ideju, ne ide u razgovoru, ja moram kliknuti s tom osobom. Zato smo još kao ljudi potrebni u prodaji, jer s druge strane još uvijek sjedi ljudsko biće, a to klikanje je neko ljudsko prirodno. Idemo dalje na sljedeću priču, to jest umijeće, a to je analiza. Opet ovako iz nekakve prvog reda sjećanja koje imam na razgovor, radiš analitiku definitivno, radiš operativnu analitiku, kako radite, što radite, kako to izgleda, s čime se koristite, koliko imate strojeva kojima treba paziti na istek bilo čega. Dakle, jako lijepo radiš operativno. I to je super, vidi se da ti to ide onako baš easy i vidi se struktura. Ono što je izostalo je dubinska analiza. Da. Ako se ne varam, treba pogledati video. U svakom slučaju veći naglasak na istraživanje, aktivno istraživanje mojih motiva. Što mi je važno, što mi je ključno, koji su sad izazovi,
To su Mhm. pitanja kojih se prodavači ponekad boje, jer su intimne naravi. Kad kažem intimne, mislim poslovno intimne naravi. Da, 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 Na da. njih treba izgraditi neki odnos. Da bi ja tebi odgovorio na pitanje šta je meni važno, ja moram imati osjećaj da ti to mogu i reći. Da, Kad budeš gledala video, obrati pozornost je li toga bilo. Ja imam feeling, barem do sad, da nije bilo pretjerano odlaska u dubinu. da. A ponekad je to potrebno, ponekad nije, sve zavisi kakve ćeš odgovore dobiti na svoja pitanja. Ono što me malo brine, i evo što se pojavilo i kod Dijane, a to je, mislim da si sama spomenula u jednom trenutku, razmišljaš šta ćeš dalje. Mhm. Šta mi imaš još za reći, šta ćeš mi Mhm. još poručiti, što mi želiš staviti kao informaciju na stol. I onda se bojim da ti se događa sljedeće, a to je da propuštaš neke interesantne trenutke u mojim izjavama. Je, I svjesna sam to je toga. definitivno nešto da ćemo vježbati i ti, i Dijana, i ja s vama, da ta prisutnost bude osigurana u razgovoru. Znaš, kad ja tebi kažem to nije loša ideja ili nešto slično sam rekao, ili to bi moglo biti nama korisno, moraš biti dovoljno hrabra, želiš biti hrabra, pitati iz kojeg razloga. Top. Znaš, Wow. da. Ovo je sad prosvjetljenje. Super. Vidi, prošli tjedan sam vodio razgovor s jednim čovjekom koji je vodio jako puno razgovora u svojoj branši, ima iskustva kilometara u nogama. On je doslovno rekao, gledaj, ja znam unaprijed što će mi bilo tko reći, znam sve njihove argumente, motive, pa čak i otpore, sve znam. A onda isto tako je ustvrdio da mu je to možda najveći izazov sad, jer on ne dopušta sugovorniku da završi svoje misli, da uopće započne neki mentalni proces. Mislim da sam već više puta rekao, znaš, svaka promjena počinje verbalizacijom neke misli. Vrlo često. Pa je to tako ja gledam. Znaš, počinjemo se odlučivati za promjenu kad počnemo pričati o tome sebi i drugima, stavimo na papir. Dok je god ideja u glavi, manje su moguće, manje su šanse da će se nešto promijeniti. Jedno kada ja verbaliziram, to postaje stvarno, to postaje prvi domino koji vodi ka rušenju ostalih misli. I da si ti mene pitala, znaš, Danijele, zašto ti se to sviđa, zašto to ne bi bila loša ideja? Ja bih ti rekao, ali nemoj sad reći ovo Dejanu, znaš, da je on u datim trenucima pomalo neorganiziran. Znaš, pogotovo kad je velika navala strojeva i onda bi ti ja to verbalizirao i onda bi ja sam sebi to nekako objasnio da je to još možda i korisnije nego što sam mislio. Znači, mi to zovemo double down ili duplo dolje, tehniku koju koristiš kad god osjetiš da se iza odgovora krije još nešto interesantno. Dakle, kako ti kažem, sviđa mi se iz kojeg razloga. Mogli bi, kako to mislite, znaš, taj double down i otići u srž onoga što je rečeno i otići 2 sloja ispod je jako otkrivajuće kad je u pitanju motiv za promjenu. Tako da bi to je malo nedostajalo. Čini mi se da se više baviš svojim mislima nego... I to je problem. Može jedna utjeha. Može. To je tako tipično ljudsko ponašanje. Ajme, super. To se meni događa. Zato ja uvijek kažem ljudima, pa se ljudi malo čude ili se neki oduševe, a neki se ne slože. Ja osobno smatram da ona poznata fraza aktivno slušanje, to nije umijeće. Ne možeš ti naučiti ili uvježbati aktivno slušanje, nego svaki put moraš donijeti odluku da slušaš. Znači uvijek iznova moraš sebe dovesti u situaciju da kažeš, tu sam, slušam, prisutan sam, fokus je na sugovorniku. Svaki put, znaš, to je fokus i ako ne pazimo, on samo ode na neke druge misli. I ode tu. A ono što ti želiš je da budeš fokusirana na drugu stranu, onako radoznala. Ja mislim da je radoznalost puno bolja riječ koja objašnjava aktivno slušanje ili to što želiš postići aktivnim slušanjem, baš radoznalost. Radoznalo slušaš. Ovo mi je... Ako znaš šta druga strana želi reći. Ovo što si sad nabroja
ne da mi moraš reći da poslušam video, nego ću ga ja sama poslušati i Da. zapisati. Pa mi možeš reći šta su za tebe sve bili, mi to zovemo u PTC-u pingovi. Pingovi su stvari koje je druga strana rekla ili pokazala ili uputila na njih, a ping je u biti preklapanje između onoga što ti želiš meni predložiti i onoga što bi bio razlog da ja to prihvatim. Dakle, ping je preklapanje i zadatak prodavača je pronaći ta preklapanja. Da li kroz pripremu, upoznavanje branši ili pozorno slušanje sugovornika. Dobro, glavno je to, taj dio vezano za analizu. Šta misliš, kakva si bila u argumentiranju? Iskreno ne baš dobra. Pa dijelom bi se složio s tobom. Ja mislim da imaš sve elemente koji su potrebni, pitanje je redoslijeda. Ono što mi se jako sviđa, ne ulaziš u monologe. Nisi duga. Što je pozitivno, jer time kontroliraš negdje u sebi, imaš unutrašnji sat koji ti govori, hej, nemoj pretjerati. Čini mi se da taj unutarnji sat postoji i to je jako važno. Kod argumentiranja, ja vidim da si praktična. Opisuješ situacije mojim rječnikom, koji je vezan za tu branšu. Koristiš čak i imena ljudi, onda će vam DA napraviti to, dakle, personaliziraš. S obzirom da nisi išla u dubinsku analizu i prepoznala pingove, teško ti je bilo krojiti argumentiranje skroz po mjeri. I onda si u jednom trenutku, vidiš, čak i otišla tamo, ako imate strojeve koji idu van, znaš, to je sad tipična tehnika i čorova koka ubode koje zrno. Dobro. Znaš, idem ja reći A, B, C, D, E, pa ako nešto od toga se svidi drugoj strani, puna šaka brade. A nisi otišla skroz, na početku si krenula, analizirala si, vidi se da dobro radiš svoj posao u prodaji. Što se tiče toga da prvo idem analizirati, onda skužiti šta ću i kako ću argumentirati. Možda još staviti veći naglasak na zašto, a manje na što i kako. Znaš, zašto je tu ono zbog čega bi se ja trebao odlučiti, kako i što samo podupiru tu odluku. Jednu stvar ću samo ovdje naglasiti ili pitati te. Jesi li ti osjetila da sam ja negdje u ovom razgovoru doživio aha trenutak? Jesam. I to mi se svidjelo kod onih servisera. A šta nije? Uglavnom osjetila si. Jesam. Da. Vidiš, to je opet nešto što treba razraditi. Plus, vidi, aha trenutak je ključan trenutak u svakom razgovoru gdje utječemo na nekoga, pa i u prodajnom, jer ukazuje na to da je došlo do određene promjene percepcije, pa čak i perspektive gledanja na vlastitu temu ili situaciju, potrebe i tako dalje. Po mom osobnom iskustvu i mišljenju, to je stvarno elementarna stvar koja se mora dogoditi u razgovoru ako želimo napraviti bilo kakvu promjenu. Ako sad gledaš, a to ćemo razraditi sljedeći put kad se vidimo, aha trenutak nastaje spajanjem dvaju elemenata. Razinom interesa koju ja imam za temu u kojoj ti želiš odgovarati ili razinom interesa za promjenom i druga tema je razina znanja koju ja imam u temi u kojoj želiš razgovarati. Ako bi ti procijenila moju razinu interesa za temom o kojoj ti želiš razgovarati, koliko bi to bilo? Od 1 do 10 ili? Pa bilo malo, srednje, visoko, 50%, 20%, sve jedno, ali koja je razina mog interesa za ovom temu? Pa ti nisi baš nešto naročito zainteresiran. Ti želiš da to sve tamo funkcionira, ali nisi u tome toliko da uopće vidiš šta tamo ne funkcionira. Dakle, uglavnom nije preko 50% vjerojatno. Pa ne. A kolika je razina mog znanja o toj temi? I o pa isto. Nije. Vidiš, nije. Nije, sam si rekao na početku da nije. Znači, ovisno o toj razini znanja i interesa s moje strane, ti nekako prilagođavaš svoj pristup kako bi generirala kod mene aha trenutak. Ponovit ću, o tome ćemo pričati još sljedeći put. Sad samo ti želim reći da možda nisi prilagodila svoj pristup. Osobe koje imaju relativno malo interesa i relativno malo znanja
njih nekako moraš bocnut. Da. A Malo bocnut sam ćeš se, ih, jel reci. mogu reći? Malo kad si rekao, kaj ja to me baš nešto i ne znam, to mi je bilo obeshrabrujuće. Pa, opet, vrati se nazad, koliko često imaš takve sugovornike. Je, Znaš, čest. koji se baš ne razumiju u to sve i to Je, im je zadnja rupa nasvirali. I znaš, i te ljude nekako želiš bocnuti pod navodnicima da oni da, odjednom pokažu interes ipak za tvoje veće. A to se radi i dokazima i primjerima iz prakse s naglaskom na negativne moguće posljedice da, trenutnog nepoznavanja i tako dalje. O tome ćemo pričati. Trebalo bi se naučiti prilagoditi toj razini znanja i razini interesa druge strane. Jer da. vidi, tek kad ja doživim aha trenutak, mada ga dijelom jesam, tek onda ja sam spreman zaista poslušati tvoj argument do kraja. Tako da, evo, to sam primijetio da nisi u datom trenutku uopće imala svijest o tome di sam ja, to je kako prilagoditi svoj nastup, mojoj razini znanja i interesa. Je. Dobro si Dolazimo primijetio. do četvrtog umijeća, a to je svima dragi otpor. Najdraži. Otpora je bilo u više navrata. Ja sam pokušao biti autentičan u otporima, dakle da, ne trebaju mi karakteristike e-asista vezano za praćenje di su mi strojevi. Malo sam se pozvao, moram s njima razgovarati, pa ću ti onda javiti. Malo mi je bio problem ono da će mi to postati operativno prenaporno za moju ekipu, znaš, ono previše koraka, klikanja i tako dalje. I kao i u slučaju Dijane, imam lijepu vijest za tebe, Adriana, a to je da si ti osoba koja ne odustaje. Hvala. To ti je, znaš, karakterna osobina koju si ili dobila ili nisi dobila po rođenju. A vidim da mi je mala, dica su mi takva, ja uvijek mislim da su na muža, znači moguće da su na mene. Ja nisam dobio dojam, znaš, pogotovo na kraju ono kad sam ja tebi rekao, ajde, javit ću ti se, ti si inzistirala ipak da se možda čujemo u petak, znači sviđa mi se taj, rekli bi Ameri grit, znaš, ono, nećeš pustiti loptu. Ono što mene malo iznenađuje je što sam ja tebe iznenadio tim otporima. Imam takav feeling, znaš, ono, jedna od najvažnijih stvari koju želiš imati u prodajnom razgovoru jeste, ok, predvidjeti, ne pretpostaviti, nego predvidjeti otpore. Znaš, negdje si mogla preventivno djelovati, reći, Danijele, vidi, ti si osoba koja vjerojatno operativno nije puno upućena u sve i sigurno ćeš razgovarati sa Dejanom, pogotovo s Dejanom, jer ne možeš bez njega donijeti odluku. Dakle, da mi unaprijed oduzmeš otpore, da. Jer važno je za prodavača predvidjeti u kojem trenutku će doći koji otpor i ponekad ga čak i preventivno ukloniti. Da. S druge strane, kad sam ja tebi rekao, joj, bojim se ja da će tu biti previše koraka, klikanja. Da. Imaj na umu jednu stvar, otpor kad se pojavi u razgovoru. Sad znaš onu scenu Alien, ono čudo kad ti se uhvati za lice ili kad ti se hobotnica Ajme, očaj. Tako ti se i otpor uhvati za razgovor. Da. I ako otpor ostane ne tretiran, ne neutraliziran, onda ti on ostane na razgovor i otežava ti dalje kretanje razgovora. Kad god se pojavi otpor, pogotovo ako moramo reagirati na već verbalizirani otpor, mi moramo učiniti nešto da taj otpor skinemo sa razgovora. Da možemo nastaviti uz dozvolu sugovornika. Uvijek uz dozvolu sugovornika. I ne želimo biti naporni. Dozvola sugovornika, to je nešto što ćemo dobiti ako čovjeku zaista damo do znanja da shvaćamo otkud dolazi njegov otpor. Dakle, kad sam ja rekao da će tu biti previše klikanja, mogla si reći pazite da ne opteretite njih dodatno. Znaš, pokazati razumijevanje na razini onoga što sam ti poručio. To je jedno dosta važno umijeće koje puno pomaže u prodajnom razgovoru, pogotovo kad se otpor pojavi i vidim da bi to mogla biti tema našeg druženja kroz 1-na-1 prodajne treninge. I tako bilo je tih situacija, dakle, ako znaš da dolazi otpor i predviđaš i osjetiš u tom trenutku, pa onda mi ga oduzmi. S druge strane, ako naletiš na otpor, treba ga prvo neutralizirati da je uopće krenula dalje. Ti imaš znači pokušavaš, ideš opet, što je pozitivno,
taj ponovni pokušaj bez da si uklonila otpor može se shvatiti kao nešto što je naporno drugoj strani. I time ćemo se baviti, ali to potvrditi sljedeći put kad budemo gledali video. Ok, i na kraju closing, to sam ti već rekao, pokušala se izvući minimalno iz tog razgovora što si mogla. Mislim, ja ti u svakom slučaju obećajem da ću to ispuniti, da me možeš u petak nazvati i provjeriti šta kaže ekipa. I zaista mislim da bi možda mogli napraviti demo i tako dalje. Možda baš ne sad dok je ludnica ova, ali kad ovo prođe sve, ja sam definitivno za to da se malo informiramo o tome kako se maknu sa papira. Može, ja sam uvijek za. Kad god ti kažeš može. Da, ok, dobro. Dakle, ovaj dio prodajnog nastupa smo više manje riješili. Moj zadatak analizirati ovaj video materijal i doći sljedeći ponedjeljak sa puno detaljnijom analizom. Ti već možda sad u ovim danima možeš paziti na neke stvari koje smo spomenuli i obratiti pozornost da ti se ne dešavaju, ne događaju i da ih izbjegavaš i tako dalje. Ok, dolazimo sada do one druge dvije teme, a to je prodajna ponuda i prodajna strategija. Dobro. EASIS postoji već neko vrijeme na tržištu. Tako je. Isprobala si različite kanale kontaktiranja. S obzirom na to da ste praktički od start-upa krenuli dalje, vjerojatno je bilo puno outgoing prodaje u smislu direktnog kontaktiranja ljudi koji možda nisu bili ni svjesni da postojite. Jesam li u pravu? Oh, hello! Potpuno u pravu. Gdje sam to točno pogodio kad sam potpuno u pravu? Nemam pojma, ne znam. Šta je to što sam pogodio? Šta te to muči? Kako se... Pa je, kad dođeš i kažeš Andrijana iz EASIS-a, molim. Znači, ništa. Nije to tako poznato ime. Aha. Dobro, a sama tematika? A sama tematika ovisi s kim pričaš. Ako je to neko ko... ne znam, ajmo reći, ako je to nekakav servis, pa ta osoba je u potpunosti u tom servisu, onda je to tim ljudima zanimljivo. Ali ako je to neko kao što si ti u ovome svome samo oštro, onda kao pa dobro, ajde možda ne bi bilo loše, ali kao nisam ja tu toliko opterećen, nije mi toliko ni potrebno ili... I problem je kao kako ću ja sad reći svojim radnicima da oni to počnu koristiti. To je problem. Okay. Sad, imam jedno trik pitanje. Ajde. Zašto bi taj radnik to trebao početi koristiti? Da njemu bude lakše, da zna da može pratiti di je, šta je, kako mu posao ide. A zašto bi da njega trebao s njemu sugerirati da to on uopće počne primjenjivati? Zato što onda iznad njega ima sve na jednome mjestu di mu se šta radi u firmi. Koliko ko šta radi i način na koji radi. Ako ja tebe pitam, koja su 3 argumenta ili koristi koje bi trebao imati ili će dobiti radnik koji će doslovno koristiti taj software, tu aplikaciju? Koja su to 3? Šta ćeš mi reći? Nema papira. Sve što radi na mobitelu mu je, laptopu nebitno. U svakom trenutku zna dokle je došao s određenim poslom. I ne znam, ja bih rekla da onda učinkovitije obavlja svoj posao. Dobro. Vadiš li ti to sad iz glave, te odgovore, ili je to negdje jasno definirano, provjereno i formulirano? Mislim da je to kombinacija svega. Da. Iz glave i ono što čujem na terenu. Naime, zašto te sad ovo pitam? Jedna od ključnih stvari koje ti želiš imati kao prodavač, pogotovo ako si poduzetnik, dakle sam utječeš na to, drugo je kad radiš za nekoga, jeste da imaš jasno definirane jedinstvene prodajne argumente. To su razlozi zbog kojih bi se neko trebao odlučiti raditi sa vama. Ili, ajmo reći, što vas razlikuje od konkurencije, ako imate konkurenciju.
u dovoljnoj mjeri da ja kažem, vidi, se Šta? vidimo? Jesmo, ja sve vidim. Nešto male poteškoće, ali to tako mora biti. S obzirom koliko je ovo već čitav dan upaljeno, ovo je super. Dakle, šta je to što tebe čini drugačijim na pozitivan način u odnosu na to šta tvoj trenutno potencijalni sugovornik ima ili mu konkurencija nudi? Ja obično ne volim odgovor iz glave kad se priča o jedinstvenim prodajnim argumentima. To je možda mali marketingaš u meni. Vjerujem u to da želiš imati provjerene argumente s kojima ideš u prodajni razgovor, da ne bi ispalo da su ćorci. S tim da je kod tebe specifično, jer ti imaš, ajmo reći, donositelja odluke koji možda uopće to nikad u životu neće koristiti, i on to kupuje pod navodnicima za ekipu ispod sebe. I onda ti sad želiš imati različite USP-ove ili jedinstvene prodajne argumente. Jedan je možda za direktora firme. Mene recimo. Znaš, Daniel Bičanić, direktor samo oštro. Koji neće biti isti USP za mene i za Dejana. Je, definitivno. Znaš, Dejanu će to možda pomoći, ovo ti kažeš brze ovo ono, a meni će možda biti kontrola. Recimo. Da, kontrola. Znaš, i sad taj dio bi trebalo, i volio bih o tome pričati sljedeći put, da vidimo na koji način se uopće pozicioniraš, u kojoj ciljanoj skupini se pozicioniraš, u kojoj mjeri je to sad trenutno definirano, ciljane skupine kojima se obraćate. A sad me... Da, pitam tebe, za sada smo još uvijek sami u razgovoru. Ciljne skupine, pa to su, znači, servisne kuće, to su atestne kuće, ovi servisi, održavanje i atestne kuće. Eto to. Dobro. Govorimo o Hrvatskoj kao tržištu. O Hrvatskoj. Da. Dobro. Ok. Ko od njih, od svih tih, čak i ako ne znaš, ne moraš mi odgovoriti, ali evo žvaka za razmišljanje. Koja od tih ciljanih skupina tebi može donijeti najviše rezultata uz najmanje truda što brže? Ne govorim puno brzo lako, nego razmjerno tome najviše, najbrže, najlakše. Misliš kome bi ja si zapravo najviše od svih njih koristija? Ko bi ga najbolje razumio? Ne, imaš 3 pitanja. Ponovit ću. Koja od tih ciljanih skupina će ti donijeti najviše, najbrže i najlakše rezultata? Pa ne znam. Možda atestne kuće, nekako je on, ja si isti zamišljen kao da pomaže njima. Jer, ponovit ću, želiš prije svega se pozicionirati prilagođeno toj ciljenoj skupini. Dakle, jedno su USP-ovi za atestne kuće, drugo je za servise, treće je za onda još imaš po hijerarhiji nekakve motive koje bi trebalo imati u vidu, a poanta čitave priče je da uopće sav svoj angažman ili trud ili vrijeme koje imaš, a nije ograničeno, uložiš tamo gdje će ti, ponovit ću, najbrže, najlakše doći do najviše rezultata. Tako da imam jednu molbu za tebe do naših sljedećih druženja, da malo razmisliš kako odgovoriti na ova 3 pitanja i koja je to ciljana skupina koja bi ti najboljoj mogućoj mjeri odgovorila na ta 3 pitanja. Da, može. Znaš, jer ti možeš dobiti najviše rezultata, to je novaca od A ciljane skupine. Međutim, A ciljana skupina traje jako puno. Treba užasno puno truda. Znaš, neka velika, recimo, firma, ne znam, nekakav komunalac ili šta ja znam. A s druge strane, negdje ćeš jako brzo doći do rezultata jer odlučuje doslovno jedna osoba, recimo kod mene. Znaš, kod mene ćeš brzo doći do rezultata. Značiš na čemu si. A možda neće biti tako puno. A s druge strane, nećeš potrošiti tako puno vremena i angažmana. I tu ne želiš odgovoriti na ta pitanja. I to je ono kad govorimo o strategiji. Kome se obraćaš, sa kojim USP-ovima, koliko su oni uopće provjereni, da bi onda znala s čim ulaziš u prodajni razgovor. A postoji još treće pitanje, a to je strategija. Sad, koliko ja te pratim na LinkedInu, znamo se već duže vremena,
i znam da ti koristiš LinkedIn kao neka alat za pozicioniranje, brendiranje, edukaciju. Koje još kanale koristiš da bi se obratila ili komunicirala sa ciljanim skupinama? A samo LinkedIn. Aha, ok. Newsletteri, Nismo. druge društvene mreže. Nismo. Ok. Kako vi trenutno gradite, mislim, ajmo ovako, kolika je jaka konkurencija? Ne mogu reći da nema, ima je, ali nekako i konkurencija nema baš ovaj dio koji imamo mi. To znači imate nešto što vas diferencira. Je, tako je. E sad, vezano za to da konkurencija ima, ali nije baš jedan na jedan Nije baš, vama, vi nije imate jedan na neke jedan. prednosti. Koliko je s druge strane vaše ciljano tržište educirano o svemu tome? Malo. Da. Što znači da bi negdje u ovom našem druženju kroz 10 tjedana trebalo poraditi i na tome da se vi dodatno profilirate u stručnjake. Naći načina kako istovremeno se profilirati u stručnjaka za temu i educirati drugu stranu. Jer kad dolaziš na tržište koje nije educirano o tome, onda treba neko vrijeme dok to sazrije, dok ljudi shvate, dok ljudi prepoznaju vrijednost i uopće usvoje neko znanje o tome. Da. Tako da ćemo i o tome pričati. Da. Kako to, jer znaš kako je to sve što radiš kroz strategiju je u biti, ja uvijek zovem onako topnička priprema za tvoj prodajni razgovor. Da prodajni razgovor teče nešto lakše i da ti stvara i nekakve lidove, da generira, znaš, možemo pričati u budućnosti da li ćeš napraviti neki event na tu temu. Znaš, to mi se sviđa. Da, treba vidjeti, znaš, jer kako barem moje iskustvo je, ti kad gledaš i evo mene i tržišta, ono što prvo želiš je pozicionirati, što je to što nas čini jedinstvenim. Drugo, želiš se inscenirati, a to su različiti kanali. Zamisli da je kazalište u pitanju. I sad, koga želiš u kazalištu, to ti je pozicioniranje. Da. A onda insceniranje je šta želiš da gledaju na pozornici. To su ti različiti kanali, online, offline i tako dalje. A onda još imaš profiliranje. Profiliranje je da kad kažu Andrijana Plazibat ili e-assist, da kažu, to je stručnjak za temu. Da klejmaš čitavo područje. To dijelom već radiš na LinkedInu, naravno problem LinkedIna je li tvoja publika tamo? Da. Jesu li oni zaista ljudi koji konzumiraju LinkedIn ili želiš naći neki drugi kanal do njih? Znaš, da ja ti mogu reći da moj Dejan sigurno nije na LinkedInu. Dejane, nemoj se ljutiti, ali... Imam osjećaj da si u pravu. Tako da evo, to su teme kojima ćemo se baviti. Sad si mi dala već neku ideju o tome strateški kako to izgleda. Što će mi biti jako korisno za daljnji rad 1 na 1. I eto nas, dobro smo iskoristili ovih sat vremena. Bome jesmo. Kako je tebi bilo? Evo, u glavi mi je šuma, ne vidim stablo. Previše toga. Znaš, puno mi je sad tih nekih, baš ću s guštom pogledat ovo ponovo. Sve. Da, obavezno. 1, 2, 3 puta. Dobre stvari korisnih reka, nisam htjela zapisivati, računam imat ću snimak pa ću vidjeti. Imat ćeš. Dakle, domaća zadaća je pogledati video gdje smo vodili prodajni razgovor, barem 2 puta. Razmisli o tome koja ti ciljena skupina najbolje odgovara na pitanje što brže, što lakše, što više. Sjeti se, to ne znači najbrže, najlakše, nego samo učinkovito upravljanje tvojim resursima. I na kraju isto tako vidi kako da ja sad moraš se pozicionirati, koji su to tvoji jedinstveni prodajni argumenti s obzirom na različite skupine ili čak hijerarhijski. S druge strane, kako da ja dođem do njih, kako da se insceniram, kako da i komuniciram s njima da je adekvatno. Nema idealnog načina, obično je kombinacija u igri. I na kraju profiliranje, gdje će i kako će ljudi kroz neko vremensko razdoblje
doći do toga da smo mi stručnjaci za tu temu. To su dakle neka strateška promišljanja. Sa tim idejama, s tim idejama ćeš mi doći u ponedjeljak pa ćemo pričati o tome. Dobro, može. Vidiš, ja sam ti rekao da će biti puno posla ovih 10 tjedana. Ja sam to snima. Snima. Ali ovo narod voli, znaš, ono joj kaže šta mi je trebalo da se prijavim. Ajme, sve si pogodio! Da. Uvijek ima situacije kada se ljudi, znaš, upišu u temeljnu prodajnu obuku ili negdje i onda kažu onaj prvi može, ili šta je meni ovo trebalo. Ali onda na meni zadatak da ih razumijem. Ja sam negdje pit kavu i gledat umore, a ja ovdje sad razmišljam o 101 stvari o kojoj nisam imala pojma da trebam razmišljati. Ono, upalilo mi se tu svašta. Postoji razlog zašto si se prijavila, a ovo je sad onaj koji ti kažeš, ok, sad definitivno znam da će biti posla ispred nas. Je, definitivno. I taj je obično jako dobar početak. Sad sam bio, držao sam neki govor na TEDxu, ali najbolje je bio na kraju, kako se zove, Ridjan, znaš, onaj što vodi... onaj Filip, jel? Da, on je bio je fantastičan. Da, onaj voditelj na Novoj TV, nemamo pojma gdje, vodi talent show-ove i on je imao fantastičan nastup u tome, znaš, kako kukanje. I onda njegova ideja što mi se svidjela da svakoj akciji prethodi kukanje. Ajme, je! Pa evo vidiš, tako ti si isto, Sad ću ja kukat svojima doma. A nakon toga ide akcija. Nakon ide akcija. Je. Mislim, pa i ne želim se osramotiti. Pa vidi, korak po korak, imamo 10 tjedana, vidjet ćeš, postićemo vrlo, vrlo konkretne rezultate. Hvala ti najljepše na tvom vremenu. Ja ću ti poslati ovaj materijal kad završimo. U nekoj finalnoj verziji iće na YouTube, tamo ćeš onda možeš pogledati još par puta. Je li samo ja? I svekolika javnost. Vidimo se mi drugi put, sljedeći ponedjeljak.